rero mu buyobozi ngo kandi ngo dushobora gusanga ngo ari we muntu unazwi ngo unakomeye unakora ibintu byinshi bizatwirwanira. abatipe baza aho bamaze gusenya amazu. Marayika yaravuze ngo arabyumva yuko bashaka ngo bagatwara ibigori ngo kiba ari igiti gihagaze ngo bakabitwara. Ikintu camutangaje ngo bazakura ibijumba, imizi y'ibijumba izikura imanuka munsi. Bro, uziko abatipe baza bakura ibirayi bagakura ibijumba bagatwika umurima bagatwika inzu bagasambura inzu none bari basigaye bakuraho n'amanjanja. Abanyarwanda batabyumva n'amabati bagakuraho amabati y'inzu bakayatwara. Abo nibo Kongora ashaka ko baza ngo bokipe Minembwe. Sindumva ino logique y'abano bahungu usibye ubusazi. Reka ndekera aho ngaho. Rece hari akantu mwabonye video mwumve bano bantu amapepo yabafashe. Video y'umusirikari, abasirikari babiri, umwe afite ukuguru kw'inka babaze. Mube mutekereze ziriya nka ziwacu, inka nizo zitunze abantu, ni abafite ukuguru ari babiri, undi afashe sente ni keyboard iyi bacuranga mu nsengero. Bapiye mu rusengero barusenye. Monshere mutekereze, baradusenya mu buryo economic, bakadusenya amarangamutima y'ibyo twemera, n'urusengero bagezaho batareka ngo urusengero rugumeho, bakarusenya bagafata ibikoresho. Ni nka bya bindi tuba twumva zo muri Bibiliya ngo Abanyesirayeli barababwiraga ngo mubwire bakaducunaguza. Iriya video y'uriya musirikare agaragaramwe avuga ngo ndore inka ko turajya inka turi babiri hano, ko turacuranga iyi sente y'Abanyarwanda. Arabivuga mwiringara muze abantu bumva iringara mutegere hari. Mutekereza ahantu basenya amashuri, abantu bazi kuri Gitavi no kuri Mishasho ejo bohereje drone ntizikira ikintu ntirebe noneho ngo hahara abasirikare irasamazu bahereye ko yarase ejo bundi n'uyu munsi mu kanya saa 2:00 barashe inzu nyinshi cyane. Aba bantu mu by'ukuri nibo ababene wacu. Ushaka ifaranga yose ishaka, hari abantu bazibona mu bujura n'ibindi byose uzibona. Ariko kuvuga abantu barashize, abantu barapfuye, barashize, inzara yamaze abantu. Dufite amafaranga, diaspora ifite ubushobozi, twabuze naho tunyuze ibintu kugira ngo birenga abantu bari. Mbabwira ikintu kimwe, muzi ko mu Minembwe ikiro cy'umunyu kigire $40 amakeyi, no kuvuga agafuka ka 25 kilo kagura $1,000. Mu gihe ibukavu n'ahandi hano handi mu zindi nce ako gafuka kagura $17. Iwacu mu Minembwe kakagura $1,000. Mutekereze akaga ninde wakazanye n'aba bantu. Buriya Kongoro ntimugire iyi ntambara kuri yavuze ngo afite 80 nibyo koko izi operation nibo bazipanga bakagenda bakumvisa uriya sebuja wabo burya bazafata hari bakaduteza ibyago ku buryo n'ufite amafaranga niba ari ushaka guha iwabo ugasanga cost iri mu Minembwe uhaye umuntu $1,000 yobaho kwezi kuko nta naho yogurira ibintu. Niba gafuka ka 25 kari $1,000 mwumva noneho ibundi buzima bwogenda gute? Bakunze amayira kugira ngo abantu bapfe n'inzara bashire, bakoze biriya byose bamara umuntu agahaguruka hano ngo ni politiki. Ntabwo ari politiki Monshere, ni genocide yihari. Kongora arabizi n'abandi n'aba bagenzi ibi tuba tumbahereza ubuhamya bw'iwacu kwa kaka mu nzu harimo abantu 24. Ari abantu bari bavuye irundu bagize gute ejo nuno ngo bise nk'izigiye hejuru baravuga ati tugiye gushira. Tumvuga ngo abo bantu niba turashaka ukuntu nibura babona ibiryo. Abagabo babiri bari barimo barasohoka baragenda n'abadamu babiri ngo bagere mu nzira bagarutse batumva batabona drone zibari hejuru. Afite bikinze mu giti drone zirasigite ejo nabivugiye ngaha
can you imagine ubwo gome since kandi wibaze Richi, ibaze hari iwanyu nta twirwaniye bahari, nta defense zihaba ntaki. Defense barahanganye, barazibona aho ziri mu Rubemba, ziri kuri iriya ruguru ya Sinayi, hehe hose ariko bagahushuka bakaza kurasa ibitaro. Mwabonye ko bagize ibitaro, mwabonye iriya mihana yose uhere kuri uziko last week Kongore yayipostinze ko bagiye kurasa ibitaro, arabivuga atanga amasiri ko bazarasa ibitaro n'ibiki none uyu munsi Hôpital General mwabonye imiti barashe, mwabonye abantu bahakomerekeye n'amasukari yari yaje make kugira ngo bafashe abantu babarwaye. Urumva biriya yari yanditse ubwo ganga bafite ubwenge bwo kuvugaga ngo dufite amakuru ngo yuko ngo hariya hari cyangwa se ngo RDF ngo irimo irarasa ngo ibitaro. Mukanya kandika ngo niho ngo bashikira, ngo niho bashira ibikoresho. Tushobora kugira gusa igipfu kujya hari igihe kigira ugihaye mikoro cyangwa platform gikenda gikora ibintu byinshi bigaragaza mu by'ukuri ibintu bihari. Akenshi arabivuga mubahamagara, arabivuga mu byo yandika. Hari ibintu bagiyemo, ari muri business amafaranga, ariko noneho mu by'ukuri n'aba wenda batwumva hano bakurikira aba bantu bakabumva bakabatega amatwi, ntabwo iri ari politiki ko turashira. Bapanze gahunda yo kutumara, bakoresheje iby'inzara biranga. Uyu munsi amakuru dufite nuko bavuze ngo intambara yo hasi irananiranye, murasire ya mihana ishire, byibuze ibi bintu bizi biganiro bizaje kuba iriya mihana yarashize. Niyo gahunda bafite. Bagize iminsi bavuga ikintu cya deportation, uko ejo bundi ndenge ngo nejo nimba ataramusibe ejo uriya mu generale waje mu Bibogobogo, baje ngo guhereza abantu ngo inzira yo kugenda. Voilà. Basekari mukuza akavuga hano ngo ko barategura deportation ngo mu Minembwe ibo baha bayikora igaragara mu Bibogobogo. Abantu mu Bibogobogo bamaze imyaka 5 baba ahantu ha 2 kilometre, kandi abantu bazabagira ngo na hari ya Kongoro yarari bari abantu bashobora kurenga ibirometero 2 baranabivuze. Sasa bagira ubwenge sinzi kuntu buregeye nka bapanze neza. Iyo deportation ofete Kalonji, murebe message ya Kalonji irakomeye cyane, niho mwumva bano bantu ikintu bashaka. Bo baragiye baricara baravuga ngo aba batutsi, aba banyamurenge, abatutsi bo muri Noro, abatutsi bose cyangwa abanyarwanda nko tubirukane mu gihugu. Barabiteguye bien. Kalonji yarabivuze mutegera ikiganiro yakoze nk'ejo cyangwa ejo bundi. Mureke ibi bya Kongoro n'abandi bariya baraba umunsi umwe bazabahuha cyangwa bagiye. Barabiteguye noneho bakabakoresha mu gusakuza ngo ni deportation ngo bagiye ko Kongoro abavyeyi bari mu Rwanda. Ninde wabatwaye? AFR yohereje itike baje kubafata muri Kongoro bazana. Nawe ubwe ibyo bavuga David biragoye kubyumva. Turaza gukomeza wenda reka twakire Derike ejo bundi. Reka ndeke kubatindira mu by'ukuri ntacyo byari bitwaye. Ejo bundi hari umuntu wari wafunguye iyo space ari hoste wa Kagara avuga ngo deportation, aza kunyemera ndazamuka kuko nari muzi mubazi we uburyo ki yavuye muri Kongo aza aho hari none ariko afite ibindi bihugu yagiye acamo. Mubaza uburyo ki yajemo nimba nawe yarabaye deporte, aransobanurira kuko nari muzi. Nahise mubaza ati se ntiwabaga i Kalemi, wavuye ryari, waje mu buhe buryo? Gutyo niko namubaje. Abantu bari kuri iyo space baranyumvishije kuko n'umuntu nzi. Mubaza itandukaniro ry'ukuntu yavuye i Kalemi n'abanyabyura bakunda kuvuga cyane ngo abanyabyura babaye deporte. Ndamubaza se uburyo ki wavuyeyo n'uburyo abanyabyura baje ubwo ari hano wenda ari no kunyumva. aho
reba minembwe none muhamuvuga ngo ko baradepo ntiwomenye ibyabo jewe nariko nibaza gusa akantu gatoya tubwiye kwakira Derici atubwira yo ya Georgia Atlanta none nariko nibaza ati nk'umuntu w'umunyamurenge utinyuka akavuga ngo hopitale ya Minembwe ngo irimo RDF. Okay, RDF ifite ahiri ariko noneho tunafate AFC muri rusange, ubwo si ibitaro bya Minembwe nibyo byubatse neza kuruta iby'i Bukavu, nibyo byubatse neza kuruta ibya Goma, nibyo byubatse neza kuruta aho AFC iri, mu buryo arimo RDF yoja kuba babikora babizi banazi n'icyo bahabakora kandi ababikora nabo afite agisareka nsoza in seconde. Ikintu cyo mumenye uyu munsi, iyo pla irahari, barashaka kurasa hari ahantu bahindura ivu. Muribuka ko Munigantama Kirenga yavuze ngo bazagira nkagaza, niyo etape bagezeho. Bananiwe intambara, barimo barashaka ngo barasa abaturage bose bave hariya, noneho bahunge bagendega baza hasigare wenda ingabo zirwana nabwo bagume baharase abantu nyine bashire inzari bamare ibintu bene ibyo. Niyo pla bafite, ishobora kudabakundira kuko bagerageje byinshi, ariko aho bigeze niyo gahunda bafite. Guhera mu Rubemba kugera Irundo, abantu bazi mu Minembwe n'imihana myinshi cyane n'abaturage ibihumbi, abo bantu bose barasenyewe. Tankoko nta kintu cyose gitunga icyo ari cyo cyose, nta biryo, bongera bafunga n'inzira none ishobora kujayo. Ni ibintu by'ukuri biteye ubwoba bikomeye, ariko kandi tuzi ko hari imbaraga dufite n'Imana yakoze biriya ejo bundi ntibasoza umugambi bari bafite, n'ibindi bizakunda. Soze mbasaba mu by'ukuri n'ubundi gushyiramo umwete, ariko kandi timwibagiwe ko bafite uwo mugambi kandi baba bakoresha nyine abo birirwa basakuza bavuga ubusa. N'abandi ni plan ndende muzategere ivyo Perezida wa Burundi avuga biragenda bigagira hote bigahura n'ivyo bagiye bavuga. Ni ibintu bipanze neza, bafite plan, ariko nyine usanga bagenda bakoreshwa mu byo batazi kugira ngo babishire mu ngiro. So mwakoze cyane, ivyo za Kongoro bindi wenda izo message zizagenda zisobanuka gahoro gahoro n'ibisanzwe. Asante sana ku mwanya wawe Augustin. Urakoze cyane Augustin, hari umuntu ukunda indirimbo za Perezida w'u Burundi nkanje zandirega akavuga ngo ariko twisanze hano hantu gute none wari kinawe Perezida w'u Burundi kuriya ndarizi ngahe mu bija baraza kukubwira rimwe barimba numvise amaduni wize ngo abo bose bagira n'abazungu, twese turi abazungu timuje kure. Tugiye kwakira Derici niwe wari utaravuga, njye narakurikirana na fiye nje makanika, turahita abandi bazamuka baravuga nyuma yanyu mwese, baravuga nyuma ya Mubijabo, nyuma ya Richard, nyuma ya Sister Twirwaneho, nyuma ya Malayika na Twirwaneho. Nuko tugiye Farasha ashobora kuba yasinziriye, anze mukureho nimba. Fara, uranyumva grand frère? Ndakumva, ndabakurikiranye 5 kuri 5. Ni wowe tuza gukurikizaho. Derici ngahe ushobora kuba wari Georgia wotubwira muyayo uko yari yifashe, ariko mu magambo nyine hakurya Rici nawe yabivuze ngira ngo. Mwiriwe neza ko muranyumva? Turakumva neza. Zamurijwe ni nkaho risa n'iryagiye. Wabaye nk'utera indirimbo ku ijwi ryo hejuru. Iyo abantu bagiye hariya sinza ndirimbo, ariko iyo ngeze hariya nza mbibasha, kubera ko twagiye turi bakeya. Zasabaga ko nyine umuntu akoresha ijwi ryose kugira ngo ibintu bigende neza. Naho reba hari ikintu gikubise muri telefone
ngo wakongera ugafungura mikoro kumva ko byaba bimeze neza reba nimba ari nimba ari ekuteri ekuteri zikuremo wazikuramo nazikuyemo ubu uri kunyumva neza aha nibwo uje neza neza nk'umuntu nyine turi wiriwe muri operasiyo muri ihangane imvura kiragwa mu nzira turacyari mu nzira ko turataha twaje kubasuhuza mwese rwose kuko uyu mukingi mudufatiye no hirya nubwo natwe twiriwe mu bindi byari bidukeneye gahunda yari ihari yafashwe hirya y'ejo bayitugezaho nijoro baba bamaze kuyitugezaho nijoro abayobozi bakimpamagara nari ndi mu kazi ndabwira ngo uko biri kose titworeka ngo umuyaya ducishemo ijisho aza avuga ibyiwe agende turabanga reka duhaguruke uko biri kose dutangira gushaka abantu turi bujaneyo byasabaga yuko tutari bubivuge kuko byari ibintu byakozwe mu ibanga rikomeye cyane mu buryo n'ababimenye abenshi nabo twari ko twandikirana nabo kuva mu gitondo ku mbuga tubanaho batigeze bamenya amakuru rero dushitseyo twiriwe tugenda umunsi wose kuva ejo ntituraryama abasore turababona tumaze kubona abasore bakeya bashoboka ba hano mu gace dutuyemo turabona reka duhaguruke tugende tube babiri tube batatu tube 10 ariko tugende turahura n'abandi baza bataza as long as tukora icyatujanye gusa dutera akavuyo byibuze hariya gusa muri kariya gace imbere y'umuryango kugeza bahagaritse ibyo barimo tugeze amahirwe twahageze nka saa 11 n'igice twawe n'amatraffic ateye ubwoba nabo ubwabo bakereje imana yo mu ijuru iradufasha barakereza imana uzugira ngo ibyo zikora barakereza bituma badutegereza kugeza igihe tuhagereye twinjirana nabo muri sale batamenye ko turi no ibyo gucekinga ntibigeze baducekinga abandi baje nyuma babasubijeyo twinjira turi batandatu abandi basigara hanze bategamye bategereje muyaya na ambasaderi n'abandi batumirwa bari baje bashike basanga nta muyaya wigeze uza bari ukumasika abantu gusa kugira ngo barebe uburyo abantu babitaba hari uwo twamenye muri ambasaderi wari uhari naho abandi bose ni amabumba faranga nta muntu muzima twamenyemo so rero dushike turinjira indani ntangira gufata live kuri YouTube nk'uko bisanzwe ariko nyine twihishe nyuma baza kunzanira abasekirite na polisi ku ruhande baje kumpagarika ariko basa n'abagiye gusoza nyuma yabwo batanga umwanya w'ibibazo no gutangira kubaza abantu batangiye kubaza habaza uwa mbere n'uwa kabiri umuntu umwe wacu afata ijambo akirifata abaza ikibazo ca sekirite bahita bamukasa rugikubita bahita bamwaka mikrofone deja polisi zari ziduhagaze hejuru kera umugabo wari uri hari imbere yari yabikemye ko hariyo abantu yari abibonye ko harimo abantu binjiye batari bo bari bamusinyaye kera ko harimo abantu binjiye badafitanye gahunda nabo ahita bitangaza ahita avuga ngo umuntu uri busakuze uri butere hejuru please polisi muhite mumuterura turabareka twihagarareho nta kundi ariko bahita bakansoringa ibibazo byose kubera bahita bavuga ngo batwaye umwanya wo kuja kurya ibibazo ngo baraza kwibaza nyuma baba barabikwepse muri ubwo buryo kubera icyo kibazo nyuma bavuye aho ngaho duhita tuvuga nti indani ngo tuje kurya
bo turungira agapopa bano nta miyaga bodushirira twama tuja muracyariko mu nyumva cyangwa byacitse yeme cyane turi kukumva 5 sur 5. asante turasohoka hanze dufata dusanga bajye bacu bari hanze dusanga bakije umuriro bafite bana bakoze dutangira nabo birasobanura ikiba kibe dufite ubwenegihugu bw'abanyamerika twese dufite amapasiporo twicaranye hano twayitwaje ntawe udufunga azonga turi kuvuga ibyo duhagazeho turi kubereka ukuri kose guhari batwangira guhagarara ku muryango batubwira ngo duhagarare hakurya turabwa aho mu dushyira hose nta kibazo banga ko dukoresha amasipika twari twazanye n'amamegafone twari dufite baratubwira ngo bino ntibyemewe turabwira icyo si ikibazo ntitugira ikibazo cya megafone amajwi yacu arihagije kugira ngo tubamirize kugeza mugize isoni turabamiriza ntibabaye bakisubira muri indani bahise bahagarika sadera ahita asohoka yirukanka n'abo bashitsi biwe gahunda ziba badasubiye kugera n'uwo babaza noneho bagagira ngo basohokaga baba batukana kwa kundi kwabo uradutuka itsoke ntacyo mudukuraho azonga zimuhagarika ibyo murimo timubikomeze icyo nicyo dukeneye kugezaho ubwo mwatwangiye kubaza mwangiye umuntu wacu kubaza muri indani mutwangira no gukomeza ibibazo muratubesha ngo murabariza hanze reka tubavurugire hano n'ubundi ibyo byo kurya namwe birabasema ntaho muri bubiri turabamiriza kugeza bose batashe badasubiye kuja kubaza rero twavuye aho ngaho tuja hariya nibwo twahise tubonaga video y'uno mugabo mbayahagana itugezeho turavuga Imana ishimwe ko ibihe byo gusubiranamo bigeze batemagurane nta kibazo kirimo rwose natwe turoma dushima iyo mu ijuru ko ibihe byo gusubiranamo byageze ariko turashima Imana rwose ubu turi gutaha abo muri Tennessee bo ndibaza bashitse twara abantu batagera 15 ariko twakoze umurimo rwose ushoboka duhagarika imbaraga z'abazimu murakoze cyane muri inkotanyi kabisa. ukundi mwokoma amashi amadu y'amashi yanyu yagiye yemwe ntibayamuhe rwose arayakwiriye ntibayamuhe kandi njyewe wabonye akavideo wari kugira ngo ni ijana wari kugira ngo nk'abantu 1000 induru bari bafite tawe ari kuri guhagarara none mukoma amashi kandi urakoze papa twayakomye sinzi amenye hari umuntu uzarwana n'amaduba yashoboye oyebwe atangiye no kubakubitira Georgia espera kai mu cyongereza ndakara mu gifaransa noneho igifaransa cyose numva kiramanutse noneho bamare banga ko nkivugira kuri mikro tubona nti twotanga discours izira mikro n'ubundi ntibari bwumve dutongana na polisi aho ngaho tukaba tubabwira ariko n'ubundi ntacyo tubona barangije gahunda yose abari babayoboye barataha batangira kuja gutera induru hejuru turabwira icyo cyo gutera induru nta kibazo ntimugira ikibazo cyo gutera induru icyo tuzatubabasha abangaba nta kibazo tagiye bigeze badukubita ntibyigeze bibaho narifite mikrofone y'umugozi nari nabitseho kumukanja ariko nyine nabo bamenye ubwenge ntibatwitanga mukomeze kabisa turi kumwe mwakoze cyane Derek ngira ngo twavuze uko duhita dukurikirana ni Fiede Makanika then duhite dukurikizaho mu bijabo Falasha Richi Malaika Sister Twirwane abandi bari kuzamuka baravuga nyuma yanyu pe Fiede Makanika uratwumva yego nta byinshi nanje gusa hari
mu cyumweru gishize ubu nyine hariho ibintu tugara turi gukora bagaheza abantu nimero z'abantu noneho bakabaka amafaranga bigize batwigwaneho bari iriya ruguru. Mu cyumweru gishize hari uwanyandikiye n'amamesaje yiwe ndacyayafite n'inimero ziwe ndazifite usibye ko yamburotse gusa kuko nari ko mubona ku rubuga rumwe nyine rwacu duhuriyeho twese. Noneho njenzi heza abagwanashaka nka babiri ndababwira ati nimundebere zino nimero umuntu ari kunyandikira ariko uko ndabona ukuntu ahavuga n'uwo yiyise ko ndabona atariwe ndazibaheza, mbese twese atwibwira ugutandukanye. Noneho akaba afite na mugenzi wiwe akaguheza nimero akakubwira ngo iwe ari ruguru ngo ni runaka, akaguheza nimero akakubwira ngo ohereza amafaranga kuri iyi nimero, iwe ari mu Rwanda uwo muntu arayamugezaho. N'amamesaje yiwe ndacyayafite nsa n'ubitaye ariko ngo hashire nk'iminsi ndavuga se uyu muntu ninde, ndagendaga mfata za nimero kaza ngenda mbaza abashuti banje nyine bo muri iyo nani bari hariya muri Uganda. Bajega kureba dusanga ni utugara tuhatwigira abasirikare bari iriya ruguru noneho bagaca mu bagwanashakaga bakagenda babaka amafaranga. Rero navyo nimbaga ari indi ntambara nayo bashatse kwegura nimba ari gute, ariko nje kuri message ya mbere kabisa nahise mbona umuntu yisewe ngo mbone na message yanditse ndavuga ati ntago bishobora kuba byari byose ngo ashobora kuba ari umuntu uhawigira undi. Nuko nabyo babitangije hari undi mushuti wanje wanyandikiye umunsi nawe kubera ko nari nabimubwiye ampeza message nawe bamwohereje yo gusaba ifaranga kandi yigize abantu bari iriya ruguru. Rero mubimenye navyo Fia de nuko nguko Makani bimeze. naje hari uwo Oui. wampamagaye mureke gatubabwire ibintu birimo kutubaho mwabagabo mwebwe birimo kudukomerana. Bari kuzaka n'abagabo nabo bari Gwamare kuzaka n'abagabo. umuntu nahise mpamagara nahamagaye none se Espoir. abahamagaye nariki ngo bamubwire inama? Je nahamagaye Espoir. Uwo muntu arambwira ngo iwe ngo ni umugwanashaka akaza nsobanurira ibintu bya kupanda na kushuka ngo niwe umenya ngo ibintu byazamutse ngo nibyamanutse ngo akamenya bitambitse n'abatambamuwe. Ndambwira ati ariko mwene data ko mbaye numva uri umugwanashaka ukomeye ariko ibintu wavuga nkaba numva bitamakinga sense kandi uzi neza ko abagwanashaka bafite umuyobozi waretse nkaguhuza n'umugwanashaka umwe uko wacu ukomeye nzi ngo ni perezida wacu none wewe ukamubwira ivyo bibazo wambwira njewe birandemerereye kandi ayo mafaranga wawe usaba yo kuzamura ibintu inzi ko abagwanashaka bazabikora kandi inzi ko ibyo bintu wawe uzamura ni ibintu nyabaki nkonka inkweto ngo tayaye ariko bifite ababishinzwe bo mu Rwanashaka. Ndamubwira ati ikibazo cawe ndacumvise ti kandi jewe gasi nkora mu bintu by'abagwanashaka nje ndi umusevire usanzwe wo kumenya ngo wenda hari umwana watwirwaneho birukanye ku ishuri kaba nobwira abacu tugakora akantu tukamugurira ayo makayi cyangwa akaja ku ishuri. Naho ibyo uhambwira birenze ubwenge bwanje birenze n'ubushobozi bwanje. None wewe ndaguhuza n'umugwanashaka mukuru umusobanurira ibyo bibazo uhansobanurira narangiza iwe imba bataza babikora ngo baraferinze mu inshingano kandi imba bazabikora ubwo uzobura umusikamo ngo yumve mubwiye gutyo asa n'umuntu utangiye gucogora ambwira amazina sinoba yavugira aha nayafashe mu mutwe n'inimero nazifashe ndazifite aho uwo numwe hashize iminsi nk'itatu hampamagara abantu kandi nabo bavuga kimwe bafite izo propaganda. Mureke mbabwire hatangiye propaganda ivuga ngo bazoza baca mu bantu b'abayoboke batwirwaneho bababwire ibibazo byatwirwaneho ko badafashwa abandi batagire gute abandi batagira gute bagasaba amafaranga ngo yo kuzamura ibikoresho sinzi ibikoresho ibyo ari byo ariko avuga uwabaye wa kabiri umwe yampamagaye ejo undi yampamagaye uyu munsi. None numvise gana Fida makanika bamugezeho n'abandi bavandimwe mube maso
ibyo bintu birahari kandi amamesaje yo ndanayafite nanje y'abo bantu bombi kandi nkumva ari abapapa bakuru ni abantu bafite ibitekerezo ariko bambwira ngo bari ahantu ngo bihishe ngo himbeho nyinshi urumva bagakomeza ibibazo ngo nta yewe yarambwiye ngo n'amakoti bari muri ambushe ngo simuhamagara aho desemu naje niko ngo bafite imbeho nyinshi nari mvuze gutya sister wenda aba grand frère turi kumwe hano nabo baraza kubikoraho komanteri. Okay, ingabo zacu ziri mu ntambara kandi bari mu bibazo ariko murabizi ko ubuyobozi bwacu yaba gakondo n'amahoro cyane bakorana bafite ukuntu bubatse izo systeme. Gusa bano hari indirimbo bagiye bashiraho baririmba ngo FPR mbigira nimba ari inzira n'igihumbi ahubwo nibo bazigira. Baragerageje inzira zose zishoboka ariko bitakunze. bameze Icyo nk'ababujura baducisha hano ugasanga umuntu yaguhamagaye ngo nutangiriza amafaranga turabloka nimero yawe muri MTN n'imbwa zo ni kimwe n'abantu bakagara baragerageje. Ubwo turakurikizaho mu bijabo then twirwaneho Farasha sinzi ukuntu mwakurikiranye. Okay, mu bijabo ntawe uhari ni Farasha twirwaneho Richi Malaika Benuko. ariko sinzi niba Fiede makanika yarashoje ijambo ryiwe. Ngira ngo we yari kuhaburira abantu bashobora kugwa muri uwo mutego kandi yari message ikwiye kabisa twayumvishe. Arakoze cyane mushiki wacu Fiede ka nkunga yiwe no ku na sisi twirwaneho ko ayo mabandi yakomeje kugaragara n'ubundi bahamagaye Kongoro se kuri ariya bamuha yo kugura amadrone akayabaha ko n'ubundi nta cyiza cyabo. Oya nta n'ikindi tuvuga cyane mu by'ukuri ni ugushimangira ko ibyo David yavuze hano iwacu harasenyutse kandi ni twebwe barinzi b'inkike bahari bo kuzisana nubwo bifite uburyo bikorwa ariko buri wese ajya yibuka ko ibi birandeba n'ibi birandeba nta gucogora ngo ducike intege cyangwa se ngo twumve ko abandi ibi ni ibyacu. Urugamba ko turagenda dusatira kava kugira ngo duhuruke ibitabo byose uko bimeze. Mu by'ukuri abantu bari iwacu bahuye n'ibibazo byinshi ariko kandi Imana yacu itubereye maso. Umuvandimwe Derici mwakoze cyane. Ndibuka cyagihe baza gusinya amakuru Washington twagiye turi abantu bakeya ariko tubatsaho umuriro kuriya batajya bahagarara ku rugamba basigaye babatwara mu bitenge babahetse mu ngobyi cyangwa se igipoyo. Iyo bapfuye kubona gusa faces zacu baba bataye umurongo. Ndagira n'impamvu Gisegeta atajya atinya bariya bagabo nuko wenda ari ba Kongoro basakuriye ariko aramutse abonye neza abantu bamwegera nawe yahita ademisiona. Ni ukuvuga ngo ni abanyabwoba mu bihe byose kuva Imana yabarema no kuzogeza basoje. Na rero tujya turwanana bakoresha ururimi ariko umutima wabo ntugira patriotisme n'imwe ibaho. Turashimira abavandimwe bari bagiye hariya Georgia kugira ngo bagaragaze ukuri kandi mwabiboneye nubwo mwoba batana ari 50. Murabizi ejo bundi twahawe ubuhamya uburyo Ruhinamavi abana 12 batsinsuye cyangwa se birukanye ziriya nzige bazitesha ibyazo. Urugamba uwo turwana nawe
ni efekitife kandi akaba azi ko ari umujura. Umujura ajya afatwa n'umwana mutoya w'uruhinja n'umuntu udafite imbaraga kubera ko bose ari abanyamafuti, ari abanyamakosa. Rero urumva abantu batanu bacyo, abantu batarenze 15 ko barirukana delegation cyangwa baburijemo delegation ifite ambasaderi uzwi. Ibi ni ibigaragaza neza yuko ibyo dukora ni ibyo dufite baduharanga, baba bazi ko baje kubesha, babona umuntu umwe gusa uhagarara uvuga ukuri bagatitira cyangwa se bagaduhunga. Mu by'ukuri tutizimbye mu magambo, mumenye ko turi ku rugamba mu nzira izo arizo zose, aho wumva wacisha uburyo wakumviwa contribution yose pare yawe irakenewe kugira ngo twese duhagararane n'abahari. Murakoze nshuti zanjye, mwamfuramwe, mwamadubumwe. Ibi byose biri hafi ko turaza dusoza. Kongoro ndatekereza ko ya mafaranga ya drone yiyemeje nayakutumba buriya rero afite ibindi birego murega. Ibi nibya Mbayahaga wabivuze, ejo baramusohorera ibindi. Yaduciriye akobo, Imana iraducira akanzu. Abazi n'amaverse biblique bamurangire hahandi Morodekayi ukuntu byagenze. Murakoze. Urakoze Falasha. Abari kuryama mwibuke space dufite ejo, nako twahageze ariko turahita ejo. ndagira ngo ngero ugiye kuvuga ntarengeza ngo ntange komantere ho gatoya nimba mwampumwe. Gusa nyine wowe ucire kuba twari kwavuze Espoir, twari kwamumanuye Rikini wari ufite ijambo, we nibwo uzamutse ariko twari dufite guhita tuguha umwanya nawe. Arcade sigara umunabwe kuba mu maspace, tuzuba mu maspace kwinjira gusovuga ngo uvuge itonde utegere ubona nawe kuvuga. Narivuze ati ba Falasha bari kuryama muzi space dufite ejo, mutegure neza ibyo tuzavugaho. Wakomeza Riki? ndagira ngo mbashimire ko kudahwema kwanyu, kandi umusaruro ukarisha muri ino minsi yazanye courage. Mbere yaraparticipaga ariko ntabwo yajyaga afungura amaspace, and that's good. Nuko wabuze abandi bafungura, yagize neza. Naje gusanga tujya duhana ibihe. Igihe twabanje ari twe tujya dufungura n'abandi bakeya, njyewe ntabwo ari cyane nkuza gufungura ziri specifique, ariko ndamushimira. Ikindi ndashimira The Rich na team yose bajyanye. Amakuru nari nyafite nayamenye, ariko nyamenya nyine alave yuko bigomba kuba. Ni nabyo ngira ngo ejo narabivuze, ndababwira nti iriya konglomera yose y'abantu babi bafite gahunda yo kuja kumurika inoro n'ibiki n'ibindi, bari bafite deal yo kujya kugurisha n'abanyamerika. I guess niyo mpamvu mu kubona Amerika isigaye yikomporta nk'abazalendo. Uyu munsi bazindutse bagafata ibihano bakagira gute, ariko bo barimo baricururiza. Ndabashimiye rero. Buriya ntabwo umugabo wamashije ntabwo umuti waba bakeye. Umugabo umwe yaravuze mu ikanisa ngo yari kumwe na Yesu ngo baba ari majorite. Iyo uri kumwe n'ukuri tuba turi majorite, ntidukeneye umubare mwinshi cyane cyane yuko n'uwo mubare kera deja wahise unetraliza igikorwa cyose bari bafite. Kabisa kudose, sinzi uburyo nabashimiramo. Mureke dukomeze tubihagararemo, ukuri kuzanesha. Ikindi ndashimira n'abandi bagabo bose bakomeje kuza hano. Shimira n'Akagara ko gakomeze gutandukana, ndagashimira byimazeyo, gakomerezaho inzira batangiye bazayikomerezemo. Bafite umuvuduko mwiza cyane. Muribuka ibiganiro bya Mbayahaga, none turimo turabikurikirana. Ukuntu bigenda biduhereza amakuru meza. Imana ishimwe ko n'ubundi inzira z'ababi, amabandi yose ahuye mu nzira tiyopaga ikintu kizima, kuko buri mwese aba yireba. Impamvu rero bigeze ahangaha kandi bizanakomeza nuko bose bagiye bakurikiye inyungu. Bamwe barazibona, abandi ntibarazibona, barimo barashakisha uburyo bazibona.
rero ni byiza ko biba bigenda gutya. Ahasigaye nshimiye Amadubu n'Intare kandi ndacagaruka kuri rya jambo, uru rugamba tuzarutsinda na success, nta bwoba buhari, nta soni zihari, bizagenda neza. Murakoze, mugire ijoro ryiza kandi ndabashimiye ababonetse bose. ukurikira ninde umuvandimwe Giyogise twirwaneho ariko rikimu mwibuke space y'ejo ejo muyizemo mwese. Twirwaneho, sorry sinzi ko ariko ni wewe. Okay, ni wewe Deni Espoir ya murakoze cyane Giyogise. Ni ukuri dufite intambara bishoboke ko tutarayisobanukirwa, ariko iyacu twari tuyizi ko ariyo guhangana n'umwanzi kuri tere, dutanga imisanzu, dutabara, dukora uburyo bwose bushoboka. ariko abanyakagara buriya muza mwihangana, gusenya gusambura biroroha kurusha kubaka. Abatipe cyangwa abajinga ni ngaho bagiye barabatereka bano bantu, kandi bigeze kuza babivuga boshaka uburyo bozaduhombya ngo tuzadutanga amafaranga, noneho batangiye gukereyatinga utwo tuntu two kwigira abarwanashyaka bazi ko tuba tubaha amafaranga, tuba tubikora no ku mugaragaro hano ku masipesi, tugakora amafandarayizingi, igikorwa cyabaye tugatanga amafaranga. Biriya nibyo biza bibarya, kandi abasikobure bazababazwa n'ibitari ibyabo. Urumva rero ko bagiye bagakora inama iyo bakavuga ati mugende mwigire abatabazi bari ruguru, abasoza M23 muza mugira izo faranga bazihombe zije ku banyakagara. Icyo kintu kirakomeye, sinzi ko mucumva. C'est-à-dire baza baduhombesha, bigira abacu bababaye, badutakire, bazi ko turi abanyempuhwe, dukora, dutabara, izo faranga tuzitange tuzi ngo dutabaye abacu, usanga uzihaye ishinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa izindi nyakagara zikwirakwiriye ku isi hose. Ariko kandi reka nibutse abo duhuriye hano, ibyo byose byarateganyijwe iwacu muri Twirwaneho na MRD. Tuba dutanga imisanzu yacu mu mihana yacu, dutanga imisanzu yacu mu bagwanashaka, haje special contribution mu bagwanashaka tuzitange. Ikindi gikorwa kizaza kiboneka ku ruhande kitazanwe n'umuyobozi wacu, muzocirinde cyangwa muzocakire mukizana hano tukiganireho, ntabyo dukora twihisha, tumenye ngo icyo ni iki. Tuba dukora ibikorwa hano twavuga ngo abana bacu twabonye badafite inifomu tuzitange, tugatanga amafaranga. Canada zigahuriza kwande, Amerika kwande, ahandi kwande, ibyo tuba tubikora. Ibyo bindi ibisigaye byose byo ku mapere yo ku matwi ni kamaza abanyakagara, mugende ntihakagire uzosubira kubumva no kubatega amatwi, kuko ni abasambuzi, kandi uko ni ugusambura. Hari umuntu uwo bikorerwa gutyo agatanga amafaranga yiwe ari umurakare, akaza gusanga zitaragiye kuba Twirwaneho, akivumburira Twirwaneho kandi nta ruhare yabigizemo. Sizi kwica mutungo. Rero abaza bahamagagwa, nonge kandi kubisubiramo bashiki bacu, tuza dutarama presque buri munsi. Nuhura n'icyo uza hano ukivuge, tumenye ngo nicyo tugikore, tumenye ngo si cyo tucamagana. Ukibikamo iminsi 2-3 wowe bikaduye mu mutima, azorwa kunesha. Dondi
ngo izimana inkoni y'umwana muramenye ico muzoza muhura naco nimukaja muza mukibikamo nimukizane hano tukimenye dusangire inama tugisesengure twumve ko ari co okay tugikorereho twumve ko atari co tucamagane rwose urumva mugize iminsi muhura n'abasikamazi b'abanyakagara mukavyibikamo mutangiye kubitubwira uyu munsi bije ari byinshi biri akimile kandi biza mu buryo butandukanye kandi ibyo byose uwo byotumberaho byomutwara sorry uye n'umuntu akambwira ngo nitwigwaneho ngo aranaha reka ngo ze nambaza umuntu umfasha muri aya marangamutima twaba tugizemo iminsi wo kwishyura kera wasta ukabuze yayishinga cyangwa inshuti y'akagara kashinga n'abandi bose tugara mu Rwanda ibaze kumva ngo urudorari rumwe rwanje rwayobe narutanze kwashinga rumwe shora no gutarumwibarabara ntirumbabaza ariko ingene kuza kwashinga nogenda nandi utekereza nkagonga no muhanda se wavuze Oscar we gomujaho gomufasha amerewe ntiyorohe ngo yamerewe nabi aza mwicaye ati nkonda mwicaye naramubonye apana ibintu byo kubwirwa live jewe turi kumwe ngo sigaye tinkunda naramubonye ngenyine ndamubaza ko ayo makuru yose ni wowe nukuri ngo umurwa waratakaye Auguste we kuraseka Oscar ni wa wundi yambaye inkweto itahanagura oya wa wundi uza wandika izandiko akaza avugisha ibipapuro ngo uyu ni Makenga ngo uyu ni Sematama ngo uyu ni Panje niwe witwa ko ari perezida wa gakondo k'Akagara ibi perezida yatubwiraga tuhinyuza zabo banditse by'Akagara niwe wise ko ari we perezida wa gakondo y'Akagara niwe baba rero hariho message iri kuri dashboard abari hano badusabye twese kwifollowinga nje nabirangije no kuretweeting iyo message mubikore reka ndeba bamaze kubikora ko ari banga ahubwo gusa kuretweetinga arashara abantu 15 turamagana ngewe ntago birankundira parce que ufite system ya network ariko ndaza kubikora ariko abari no duhereze mubikore gose hanyuma nanitwa mwanya reka nsoreze kuri iki inshuti bavandimwe twaratewe je nageze mu minembwe 9 ariko tureke mu minembwe dufata iwacu hose aho umunyaminembwe wese yabaye inka ku misozi yacu ziba zigenda ibazi kiriya gihugu binje kuri kuba kuri muri ya myobo yego nico ni byiza ni kimwe no kwirukana umwanzi n'ikindi ariko inka zacu abantu bacu ko tuza tugenda ijoro n'amanywa yacu igihe hari amahoro iriya myobo ari amasha icyo nshimisha ni ugufata Neva Matekwa tukamujana akazosiba iriya myobo yose akayiteraho ibyatsi yego turacari mu gihe cyo kwirukana umwanzi tituragera mu gihe cyo gusana ibyangirijwe ariko kiriya gihugu cyacu baracishe pepe ico kiza kidutera kurakara mu gitondo na nimugoroba
n'abanyakagara nimba mukigira umutima w'abantu mukabona igihugu cyanyu abarundi barakigize kuriya muvuga ngo mukunda igihugu murebe muri ntabakigenda nta kigenda rwose mu Burundi ko twahabaye twebwe twabaye mu Burundi abadede bakiba mu ishyamba tuba mu Burundi baravuye mu ishyamba nihe bimvye igihugu cyabo nihe bagize igihugu cyabo kuri biriya tubibonera hafi ariko bifite ubirebeye kure bija kure neva baciye inka ku misozi i Burundi baciye inka kororwa bazana isazi n'iminyorogoto n'ibiki n'ibiki izo zose ngo ni uguca icyitwa umututsi wari utunzwe cyangwa wari ushize imbere korora n'iki n'iki nibyo yazana ari iwacu iriya myobo y'inde inka batariye izo zitarabuka izo zikubijwe muri iriya mikero ubworozi bushiri aba bantu bafite amasitrategi menshi yo kutumaraho nuko abadashaka kubibona ariko ababibona tubibona mu buryo bwagutse twirwane guciye mu ijambo gatoya uvuze ngo tuzajye turakara unyibutsa ejo bundi hariya mu bidegu basanga umugabo cyangwa se niba ari umusore murambabarira ufite ikibazo cy'uburwayi abantu bose bazi FRDC naje FRDC ziriya nterahamwe ziramufashe ziramujyanye batangiye kumwitirira ngo ni mateka bafashe abazima iyo bafashe abazima barabica baramujyanye bamutangiye kumukoresha ama interview ku isi hose ngo Kongora atangira kuvuga atwitinga ngo ni mateka bafashe ngo numwe ngo mu barwanyi ngo wisarimishije cyangwa se wiripotinze ngo none nibohereza abandi batatu bazima basogotega bazima bo yabonye ko bidakunda baramubwiye uyu muntu ntabwo bikunda ni umurwayi Parake yesa bateka ngo ufashe gatoya ukagiruka uriya musore bafashe yitwa Ntagawa urumva Kongoro ibintu adukorera reka nkubwire n'imyirondoro yo mu makeya kuko twese turi abanyamineka hano ntari ikintu udashobora kubesha umunyamurenge n'abandi bari ahangaha batari abanyamuraza kwabariki wacu guhamagara n'akanwa amanyota n'inzu bikoro yawe ntabwo reba network yawe reba network ekutere bigeno ntuzasaraje cyane sorry reba network yawe okay ubu muranumva cyangwa aho byari bitangiye kuza iya adjustinge neza kuraho mamiko impamvu nari ngiye kuvuga aho ni sawa nari ngiye kuvuga ati uriya musore yitwa Ntagawa ni mwene ndangamyambi bavuze ko ari ndangamyambi ko hariya mu Karingi ariko bari hariya mu Bidegu yarafashwe n'abantu tuzi urabona n'uriya mudamu bafashe ejo bundi berekanye ageze Uvira ni umukobwa uriya mukobwa uriya n'umwana wa mwene se wabo direct ni abantu bafite trouble mentale ni abantu twese tuzi nta munyamurenge uva muri biriya bice utazi iriya miryango ariko ejo nandike babaseka
Nubatse buriya baseka k'abantu bari bari mu muhana w'iwanyu ntiwanabeshuza noneho muri gufata umuntu ufite ikibazo c'ubugwayi bwo mu mutwe ugaceceka ikinyoma cako ngoro kigatambuka. Ariko bano bantu kubera ko bamaze gutakaza ubumuntu banze kunsubiza, aho ngaho niho nahebeye. Ko baraza kubeshera abantu bari abantu bazi hakabara n'umuntu n'umwe komezaho ukagira inka. Nari nshaka kugira ngo ya Faraja ngahe sozi jambo nanje nsozi de Yego sorry ni wewe waruze ngo ukora hasi ukibutsa undi gutora ibuye ngira ngo ni nkuko noneho aho kugira ngo wenda nuko nta mutima agira w'umuntu agisigaranye, aho kugira ngo abe yabasha kuvugira nk'uriya musore avuga ati ibyo ntibikorwaho kubera ko mu mateka y'intambara ibintu nk'ibyo birahanirwa abantu nk'abariya babaproteje, ariko we karongera agasabisha ikiguzi cy'abazima noneho akavuga n'igiciro n'umubare sorry muri yangana ngo batatu ngo baze kumureba kandi bazi neza ko umuzima tegera aho bafitiye imigambi yo kwisha no kurandura niyo nshingano yajyanye ingabo za Evariste mu Minembwe na Kisegeti n'ariya makoalisiyo yandi yose. Umuzima nta nubwo bamumarana n'iminota 5. Noneho niba bafashe n'uriya musore urwaye ngo nibohereza abazima babice noneho bamucungura, ngira ngo bakoze fete bahamagara abajenerale ngo uko barahererekanya ngo abantu bafashe mu mateko. Ibintu bitangaje biteye ubwoba byanga byakunda kubera ubugome bwabo bugeze hejuru mu itopo ko burahanuka bazogwa nk'ayanzu bavuze yubatse ku musenyi. Sore twigwaneho warukoza ako kantu waruvuza ako kantu binyibutse icyo kintu kirababaje, ariko twihangane bizashira ibi byose, tuzagera igihe tugira amahoro, baba babiri baba batatu bazasigara tuzayibanamo kandi ku neza ku gahayo. Murakoze ba grand frère muze kuba bref kugira ngo dusoze. Reka nsoze kuri twirwanaho kandi sinendagiza ngo yasoje grand frère niko murahita mukurikirana Falasha yamuciyemo atarasoza. ariko reka nsoze sinakunda kurambirana. Reka nsoze kuri iki muza mukurikira amavideo y'iwacu kuri Ibyiza TV na Murenge 5/5. Je cyane nizo nkakurikira akaziri haruguru iwacu. Ari umumama bahuye nawe gakenkere yagiye kuzana ibigori by'abana, video by'abana kwa bamuhaza ku Banyakagara ngo bariya ngo bazopfa kandi ntibazobabarirwa. Sinzi kuko ayo niyo magambo y'ukuri. Nimba duhagaze ku ruhande rw'abanyantekinike, ababyeyi bacu iwacu, tukavuga rumwe, hari umushefu wo kwa Mitabu nawe wavuganye nawe aramubona ngahe inzu yarasambutse ngabwira aba diaspora, aravuga ntashobora babwira n'ababwira iki ari bo byose kuri twe. Imyaka 10 ishize turi muri iyi ntambara, ari bo badutunze. Mwumva ishema ryanyu mwabagwanashaka. Munejo wundi nguri yawoneje yajana ejo bundi yari yayibagiye amwe mu sesere ngo aragiye ngo itanga raporo abantu basanze mu Minembwe ngo baravyushobora sameza mutomenya ko bari muri bya bibazo. Ngo izo zose ngo nukubera abanyamurenge bene wacu aba diaspora ari mwebwe turi kumwe hano ari
bose ngo turababwira iki nguriya nzu ngo kazi nguvu ngo azoyubaka perezida wa gakondo izo bami murumva niyo narengeye kuja ku ruhande rwa sije ariko mwumve bashikamye bakomeye bafite imbaraga na morale wumva ingene bashimagiza bakishimira kubana na twirwaneho wowe uri ku birometero 2,200 nguzocika intege ngo umwanzi yageze kuri Sinayi wowe utahunga ababigira yose uguhunga babigiyeyo masasu yabegereye bakomeye ngo wowe uraje hano utangiye kuropoka amagambo ngo urabona ndeke kubisubiramo ariko uzufatira kuri jewe nzamfatira morale ku bari mu Minembwe nabonje hanyuma je nocika intege gute ntukangwa niki hanyuma shingana akagira courage z'ubufu zo kudatekereza wogiye guhamagara marayika mwana sister twigwaneho ngo munacari bato iwega yigize umunyamateka ara kwagara bazamumasha muri ntware ngo bazoguha umudari akama yumva wumve none shinguza ugira courage zo guhamagara sister twigwaneho ngo yo mudevi wowe wobura courage zo guhagarana je ntiyakagira uzoshaka abanyakagara wowe uzobura courage gute zo guhagarana na twigwaneho mugeshinga agira courage wenda akampamagana jewe irishingo yaramuhamagaye ngo bahamagaye sister Malaika bahamagaye sister twigwaneho bahamagaye bakagira izo courage wowe utwebwe reka ndeke kuvuga ngo twebwe twogira imbaraga nke gute zo guhagararana n'abacu bavuga tukababona bakatwereka imyobo abarundi bamaze igihugu naringiye isukari yarizamukanye ariko tubavandimwe turabakunda turabana hano tuzohora tuganira uzoza utendebukirwa aza tubwira tumubwira ibihari dusubire n'ibibana ngombwa dusubire mu muhanuzi bizaza twerekana ibihari n'ibyatambutse n'ibizaza tugiraga n'amahirwe tugira n'amahirwe tugira amahanuzi nuko nyine abafarisayo bayivanzamwo bakazana menshi ariko dufite ayo kwitsitso yo kwisoko ya kera atudirectinga niyo baraba atabyumva ariko arahari Imana yaravuze kandi yarakoze nubizakora nubirakora iravuga tubana nayo tukabana n'abana none se ninde muntu w'iwacu mwari mwabona ko interview akarangiza atavuze Imana adashimiye Imana izo dutererana tuyishireho se question mark tuvuga ngo se nimba Imana ihaba oye kera ngo iyo usenze Imana uvuga ngo nimba uri Imana kera uba wahushije n'abatabyemeraga ntimwabyemeye ubundi abantu nka 90 ariko ntawe no bifana nka 90% twari twebwe mu Minembwe nuko atacu pararamye ariko akaba hari ubuhanuzi uvuga ngo Minembwe bazoyirangiza bazoyegera tibazoyigeramo centre uko byahindutse zirandake batweretse uko ntitwoshingiraho tukizera Imana tukizera n'amahanuzi yego abandi yego grand frère reka kubera ko amasaha yakuze kandi ejo turi bukomeze muhire uracahari cyangwa warambiwe ndahari nayo ntari kuva amahanuzi grand frère twirwaneho yaratibutse neza ngahe komereza aho ngaho nyine ndakomereza hese ko ufatira wenda ku buhanuzi oya naho data ntakibazo gusa urabizi ko oya ndabizi no kuganira shema ko ariko ndaza kugira ufatira
ko wari ubivuze. Mm, buriya abantu bazi bibiliya neza bazaba umuntu ngo azaba azi ico yamenye, na Yohana buriya yaravuze ngo uzokomeze ico wamenye. Niyo yanditse niba mbyibuka neza wenda Mr. Twirwaneho nza numva ari uzuyisoma cane oya haraho yasinziriye. nayo muri Yohana havuga ngo discutez pas les opinions avec celui qui est faible dans la foi. Bishaka kuvuga iki? Buriya kudisikita ico bita foi, kwizera reka biratandukanye. ngusabye Nyamurenge ntukaje impaka n'ufite kwizera guke. Voilà. Très bien, merci. Uko kwizera guke rero Yohana yavuze ibi tubamo uyu munsi cyangwa wenda turimo ntago ari ikintu caje uyu munsi. Niho nari ngiye gukompleta grand frere Twirwaneho. Ibi turimo uyu munsi, ibibazo turimo, ibyo twaye duhura nabyo, mu by'ukuri muze menya ko atari ibya none. Buriya n'abari abantu banditse Bible ntago ni abantu bari abantu nkatwe. Ibyo twahuye nabyo n'ibyo twaye duhura nabyo bahuye nabyo. Na Bibiliya ngo nta bizabaho bitigeze bibaho. Bishaka kuvuga iki rero? Ibi tuhaye duhura nabyo n'ibyo tugomba guhura nabyo n'ibyo tuzahura nabyo ni ibintu byabayeho kuva kera. Bishaka kuvuga ngo ni ibisanzwe. Complete grand frere Twirwaneho mu ijambo rimwe ngiri. Namwe abo dusangiye urugamba, abo dusangiye ibyago, abo dusangiye amakuba na Paul yagiye abyandika sinja muri biriya cyane. Ibi byose ni ibintu byagiye bibaho. Ibihari rero ni ibyahozeho. Mureke tumenye icyo twamenye. Ntabwo twamenye ibibi. Twatejwe amakuba n'ibibazo, ariko kuri twebwe twabashe kumenya twebwe ni ukuri tutagomba kuvaho. Uko kuri kwacu rero niko tugomba gukomeraho, niko tugomba kumenya, niko tugomba kuvuga, niko tugomba kuburana, niko tugomba kuva mu gitondo tukavuga nimugoroba tukavuga nijoro. Kubera ko ubu wakubwira ngo se ibitaro bya Minembwe byarashwe, ko si ukuri ba? Aho amashuri y'Irundu, timuzi ko ayo mashuri y'Irundu yarashwe? Amashuri azaraswe, amashuri ni ayande agira nyirayo. Hopitali ya Minembwe se yari hopitali se ya makanika, yari hopitali se ya Sematama, yari ayande. Ibyo ni ibintu by'abantu bose bagomba guhuriramo. Nta mwarimu uza wigisha umwana we, nta muganga uza uvura umwana we. Ibyo rero kubera ko turi muri uko kuri ko kuba mu bitaro byarashwe, harasiwemo abarwayi, ntabwo ari abarwayi banje muhire. Amashuri y'Irundu yarashwe, insiti y'Irundu uyu munsi iri hasi, turabizi twese. N'ababihakana n'ibyo n'abamanyota bavuga ngo mu Minembwe nta byago twagize, iwabo kuri Nyabibugu ntabwo se w'amanyota ari waremye umusozi wa Nyabibugu, nta ntabwo ari bo batuye bonyine. Ariko wamubaza ngo se mwebwe iwanyu muri amahoro kuri Nyabibugu, nawe birashoboka ko ashobora kuvuga ngo si ukuri, iwacu barahunze cyangwa barasenyewe cyangwa nta mashuri cyangwa nta bitaro, cyangwa akakubwira ngo iwacu hahoze aka centre de santé, ariko hôpital général yari mu Minembwe, ariko uyu munsi yarashwe. Ibyo ntiyabihakana, yanabihakana yaba yigiza nkana. Bivuga iki rero kuri twebwe mw'abantu? Ibintu duhora tuvuga umunsi ku munsi ni ibintu bituriho, ni ibintu bitubaho, ni ibintu tureba, ni ibintu biba ku babyeyi bacu, abana n'abandi n'abandi. Kandi ibyo bisenyuka niwo wari umurage w'abana bacu n'abazadukomokaho n'abazakomokaho. Mu ijambo rimwe nk'uko Twirwaneho yari avuze niri, ibi bintu aba bagabo baza bakora bahakana bapfobya,
babwize ukuri. Yari agiye kuvuga kuri iriya misozi yacukuwe n'abarundi ya za Sinayi na za Gakenke n'ahandi na za Pwenzero. Ese twebwe iyo turebesheje ano maso kuva twabaho kuva mwabaho mw'abantu, iriya ntambara n'iriya myobo mwabonye bari bacukuye, uko umuntu ashobora gutekereza ngo iyi ni intambara yatwirwaneho. Ariyo mpamvu abatureberera cyangwa bashobora kuba bafite amaso asumba yacu cyangwa arenza yacu bakubwira ngo iyi ntambara ntago ari iya Minembwe, ntago ari iya hopitali ya Minembwe, ntago ari iya Gahwera, ntago ari iyo ku Kiziba, ntago ari iyo ku Kabingo, ntago ari iyo mu cyo hagati, ntago ari iyo mu Turambo mu Mibunda n'ahandi. Iyi ni ukugira ngo bimure bakure abantu bibagirana abantu bitwa abanyamurenge. Ariko twaje kuvuga ngo twebwe dushigiye Sematama, ngo dushigiye Fandi Makanika, ngo dushigiye ideologie, ngo dushigiye ngo abandi n'abandi bagiye basimburwa. Ukuri twamenye rero ntaje nayo ndondogoye, ntago ari ukuri twamenye, ni ukuri twabonye, n'ibyo twabonye, n'imigambi ihari. Kubera iyo mpamvu rero ntituzatezuka kubivuga, ntituzatezuka kugira gute. Konkluziyo yanjye ngiyi rero, ibi bintu twabishowemo, ariko Minembwe ni iwacu, ico hagati yego birashoboka ko casenyutse, ca Mibunda carasenyutse, ariko Indondo irahari na Minembwe irahari. Abatekereza ko tuzayivamo ni inzozi, ni inzozi, ni inzozi. Murakoze. Reka tugane ku musozo. Marayika wafata nawe nk'iminota nk'ibiri, ni wowe usigaye wenyine hano hejuru, tugahita dusoza. Ibyo ari byo byose bagenzi banje basinziriye, niko nkeka Madubo we yasinziriye. Ni ukuri nanjye ni ugushima kugira ngo tudasubira mu magambo menshi. Ni ugushima, nashimira host watekereje kuri iyi space, ngashimira aba co-host, ngashimira aba intervenant kimwe n'aba auditeur. Byinshi twabivuzeho, ariko sinagenda nashimiye umuvandimwe yitwa The Rich watubwiye igikorwa bakoze.